so ekingora kugambira omunyisingira lyoko this time round omuntu akumanya ngo azinjire nko naza kutera omuntu rero mbwe nateho mugongo ogwe we are going to refuse ntuza kurwanirira abantu bitu mpaka eshahe ya muheru tine muntu wanje kuza kwada kuteko muchomero nazo mukana ashitama na riga cyaciro nabyama nga toro kubasa kunyibire mbuzi nkijo wawe nkasitama nkakoza niwe ndi kureba uruhu rwanje rurya heru ngakoze mutibo nkarya karone nyama kumbe wabaga imbuzi yanje abantu barakikiriza era tango doiro uje kushanga resistance mpango munonga if you don't solve the problems tutakagire mukaruru is concerned ndiyo mu community engagement. You get my point? I am engaging the community, okay? Ninja gamba munonga ahugaraza abantu amasuku. Banyeta King James Nchiza Magara okurwo muri Singiro North. Singiro North witu indaga muri Kaberebere town council umusere ya Kaberebere tu. Elizoba ni jaha kugamba na constituency ninga kugamba ni hanga ryona ahanshonga zi Singiro North mwene nyowe nyehire yo kwesimba ntebe ya mebo parliament Singiro North konka abantu bingi ko kugamba Singiro North oreba no muntu yamera oruhera mubiri abo kubi Singiro North mbatumanya munonga ka constituency ya violence just like Sembabure konka nshemiro muno aho kabanyisingiro mbebembiro mu kintu cyo kucungura constituency yitu kandi abasigazi bo kumpishire bambatize ya City Danger na wareba aharogoza no kureba City Danger ukakiri kumanyisa ngo turiyo mukore ibintu bibi konka ntuoreka ngo twehire yo this time round obutabagariza bigere nyuma obutaba intimidated obutagariza gwa nyuma mu nshonga yona haza kusinga Minister Bright Wambirama hata abantu abingi bomba jya kwesimba bambe wa parliament osheme kubona uturanka Kampala rero ijoine sente nyingi ujoine ngeke mutoka chamani wakaba boda mbweno bahe mtware 5 bahe mtware 5 rero obase kuba no kundwa abantu ningana bakwakaru hati nyowe ningezaho kugambira ba youth ngo niwe no basa waba no yende kintu go for it kuko Museveni yagira umucaka ine mbunda abira na mushanjo akabasa kwiya hobote hati ninshaba ba youth abayine bakwenda mubene ko mwagira obumanzi bwo butatina mutagarike nyima when you want something hati nyowe omukikura kunzara mba mwetaginesi Nchiza Magara ariwo muri Kaberebere aho nabazire cyarani nyo no kushoma kwanje kubona ngashomesa bwo mukikura ko bazire cyarani hamwe n'abazire banje bakuyiya mpora hata umuntu nayebuzaho na James we mutabana wo mbazizi we cyarani Kaberebere aha niyo kwenda kugura Minister Bright Wambirama rero mbweno ngambira abanyisingiro iyo mutegamisho mutabana wo mbazizi we cyarani nayenda kusinga minister nakacucu kakerera tinkuza kumusinga abwe nshonga zitaro apana twine nshonga nyingi ezebembire campaign age ebire biturwe mukwemurikira abantu nimundeba munonga media ndiyo mbantu ningamba twehandikise konkana tuye murikira abantu twaza kukabwire bo kwehandikisa no gukora campaign baye batumanyire tukugira ngo nimpenda amateka gukora campaign ubire butakashira ngaha turwo tuye murikira abantu which is very important in any campaign. Now nyone nyebembeze ibintu bishatu ebukuru munonga nyebembeza reconciliation okugarukana abantu nyebembeza obwegese okuhereza abana bitu abantu bisingiro quality education for our children obwegese obushikire obwegese overguided obwegese okumenya ngo umwana arinashoma namanye cyari nashomera rero cyakashatu ekikuru munonga okurondera abana bitemerumo ninja kubi expand kubishoboreraho byona bishatebyo ombegambo bitari byinji then cyamuheru kibe service delivery hati abanyisingiro bakagira kizibu cyo kwahurwa haza mu bururu bwa violence abantu bayiha mu cyoka bibiri bakagarukanaga ku rugacenda nena kutera karuka CA cyana muka twagira uburububi 2020 twagira uburububi 2020 muka twagira uburububi 2011 enkoni yayo yongera 10 enkoni ya multiplyinga 2021 enkoni keriyo mu burika kandi nyenda kugambira abanyisingiro ngutine hantu ona aho ikiboko erarugire ahabo ko abantu bakahunama okubasa kubinga kiboko nebingwa obumanzi nebingwa okuruha mukimuka bweda wingaha enough is enough umuntu yatushanga nkata katera tukataha ninde akatushaka tutera tukataha
naje kutera mpaka konkizo bere tukwaje ngaha watu kabya mbere ngambara abantu ngo abanyarwanda bine mfumu ngo mwijirane kiramujanye ko yabagira ngo mwijirane kiramujanye kitwaro umwe bate mwijirane kiramujanye kitwaro ndijo mwijirane kiramujanye kikabajana cyaka ko baheza konka abanyisingiro inzira ngo muyimuke ebyo kuteka ngo cyamutwara mwirane kitwaro ndijo ngaha niyo kugira ubumanzi bahango munonga tubase ko yemerera turwanerere fairness ahubwo cyo munyisingiro natera karuru katakubarwa ahubwo cyo munyisingiro nakwatenko natera mutahiwe ahubwo karuru kigenderirwe abantu twahuramo kandi turya abanyisingiro niwo muntu atarampereze karuru nije kwemerera mission kwato mu ngaro ahubwo kuba wazo mugogo ndijo kandi yabasa kusinga karuraka konka tindi kuza kwikiriza muhagizi wanje nomwe kutera umuntu kukiza muhagizi wanje nomwe kujumo umuntu inza kushaba hagizi banje turonde akaruko bisinge konka cyo baremba manya tabaratujoge ariko kujoga abantu nicyo kikore kibire muri isingiro nose n'abantu abakumanya munonga bamanyira munonga mu nshogazo bubegese no kwerundana batahi banje kukwatera abana batarukwebasa icyo ngize kubatira cikuru munonga kurenga no mwana w'umworo nabasa kurugaya abase kufuna education yakwetaga hati nyowe nayihereza cyo kureberaho abantu bakurira ngo James mutabana wa Agnes ntizamagara kaberebera umbazi wo cyarani nuwo yesimbira ari minister Bright Rwamerama nuwo naza kusinga minister hati icyo kintu kwati cyo kureberaho cy'abayuth abandi ngo umutasigare nyuma muri jeyo kandi ubwegese ni cikuru because ku bantaragire mu ishomero ahatinkukireho so ninza kufayo muno wakorengwa abana babasa kufuna ubwegese cyakashatu ninza kufayo muno wakorengwa abana bitu babone mirimo okurondera abana mirimo ni kibasika ukota isinde cyo kurebeje n'abantu bingi munongo mbitongore bitari bimwe na bimwe konka babasize kwerundana kufa abana bisingiro niwe ninza kurundana abantu bisingiro tukore forum we create bureau turegisteringa abana bitu abine qualifications then imount tuyina abanansi tuyina abashomesa tuyina abashaho tuyina social workers then at one point tutamameze giturebo mu bureau yitu abanansi aba tukabonera opportunities abashomesa tukabonera opportunities twayirunda nk'abantu bigana abakuruga isingiro emirimo igana buri mwaka neturema so at the end of the 5 years niwo James ninchitaho ninja kuba ninyemereza abantu 500 aho abimbasize kubonera imirimo abantu 500 babonera imirimo nabumba kwata abandi batano ejo niyo ntunke twenda koko bibembezo buruho tubasize kunyurira abana abandi no yemerero yebuza minister kumara imyaka 20 urwo munyisingiro konka tokoza kwemereza abana 10 aborondire imirimo ekintu kagoro bazurumwe we want inclusiveness nitwenda abana bitubona babase kubana barigayo kufuna opportunities omuhango nangwa na heri yanga development yo gukora na government yonga we have other development partners abo tukubasa kureta on board tukabasa gukorera isingiro warebe imihanda yitu isingiro no sheka no iroko tore nyamuyanje iroko tore cyarugaju iroko tore za kahirimbi orebe imihande kuzombyaro konka twine abantu bari kutufa abo kuba ngambira abantu mutareke muterera karuru abantu bo rengo rwayo obwiro bwiriterera abantu batari mu rengo rwitu oshango umuntu wamuterera karuru tarikumanya ndakuya abantu ibine takukimanya ngo mukasero mukatari aineroni takukimanya ngo mwana na shoma na itaga ka school fees kuzayishomero takukimanya ngo mwana mubasa kumbinga yishomera bwa school fees ubwo muterera karuru abantu abari mu rengo rwanyu abakumanya nakuyanyu abantu abo bakatwingwa tubacira mu rengo rwitu oshango umuntu ari yaho mwana we yakwerukayo nimemba wa parliament takubasa kumanya ngo harwo buzibo mbantu bisingiro takamanya ngo mukazi wo mukatare nayenda miliyoni ya PDM kubasa kugira iki yagikoramo so niwe byo nimbemanya abo kuba bazire banye babiramo nimberabamo nabandi abantu babirabamo ebyo nantu bimanya konka nyenda kuhereza abanyisingiro amasiko ngu to kubasa kutera abantu forever ejo violence neba ho ntuza kujova kaminga to kusa kutera abantu akaruka LC1 naho katamu kiboko ni nyendogu nyenda kugambara NRM secretariat kanje kimuchikwate munonga registrars abumwaronze ro muri isingiro n'abakwata agents bo muntu bakuteka nka election officials aho ni mwetaga kubona karuka amazima abanyisingiro mwaza kubagarira mboko mwaza kubagarira amarira ahabo kuba NRM terinde kora muri mugwayo NRM secretariat abakora byo bururu biro komeze mashamare baruse kibakora biro korebe district registrar wenyini mukamuya kabingo ari district sub county registrar mwamuhoga district registrar otabasize kushashura registrars sente zabo district registrar owabasize kwiba forms akareta form emwe ba agents bakabasa kubura form akagira form emwe zinda kazishireka nuwo mwareta kwasa muri mugwa district
mutuyene muri bakavuye muri isingiro konka NRM secretariat yabe ta checking district register wayo nimwenda kore akavuyo bukanga nimwenda kore bakavuyo sausi omu constituency zone etage yanje ya north ahubwo kubata tari mwesimbo ahubwo nkiri muherezo umuntu umurimo gwa district register kandi mukimanya ngo tayine integrity toyine buntu so nebyo nyenda kugambara abanyisinjiro muhame twijagariza bigere nyuma arabanta kugira ngo James imwe minister nako bashita misa meza agira kanda kiyabaha mu rugo mu Karuru obwire bo bukahwa this time round nyenda kugambara abanyisinjiro buri yo mwahoro ine cyo rukora don't be intimidated ugomeza mbuzima nce hanta handi twari abantu bakwecungura why not abonje tari isinjiro isingo twine bizubu byinji wareba amarwariro gitu umuntu yakwatwa nyakigera bine kumutwara nyamuyanje waikanya muyanje yirwaro ambulance mpire kashitama but nobody cares boko bakurwara mba baraguriza Germany konki bari kwenda irwara raha nyene nchimango muzire wanje na arienda omutaka na arienda nundi na arienda ungatire muntu wakwasa kuraguriza amarwariro gambara deba doctors praza tire munyisinjwa kujibasa noha so ebyo nibyo kuturete mu Karuru kumenga shoko twatereza embera yipo kandi kindi kuteka fairness oburinganiza obushuma bakaruru buri isingiro n'ubukure nkuko HR toro kubasa kwiba abantu myaka 25 uza kutera abantu 25 years down the road ito kakari yomushija kuyabira karusaniya ajya mpaka mboto boga marisa katochi achimarati mpaka boga marisa ekitochi achimarati mpekitochi marisa emboga achimarati mpemboga marisa ekitochi orsaniya mwamutarwihira abantu abambaza kubarikiraho we need to be fair nango tugambire ibi kundi azo mu parliament niza kumekinga shuwa ngo twabaho member wa parliament ndetse owarenze imyaka 10 niza kwereza umukono ngambire speaker tuchi debating bakwatamu yo kubanza bakwiya kabiri it is enough ebyo takora myaka 25 member wa parliament none ndakubikora myaka enga tureke kubuzabuza abantu turyabiye mfuna ekintu isindiro no kikagwa orubaju rumwe abantu abandi tabakubarwa so tuyihire yo kwimuka tukazomuka ruraka with a lot of energy ntuzomuka ruraka with a lot of braveness omuntu wena ajya kumana ku intimidating King James nyamuyanja birere nyenda kubasima munonga akumurwe n'umutu wacira ombero bice ndio nimpandika petition ninjitwarira NRM secretariat na munongo watango doy abari gukora byo bururu okwiha abantu mu register ko wakimango bari kukagera kiri barazaze zibagizire ngo zibe tuzirabireho tubarashomire abantu mazina kureba umuntu uri mu kibina kari abari wa NRM n'ingatari wa NRM bakakwa umuntu oshime ko muri yatarmu niyo kikamba 2011 bakansi muri register ako nkanyenda kwesimba abwacu ya person bwa youth ndi kwesimba abantu ebyo biri isingiro konka we are going to fight them omungereje we are writing to the president presiding over the NRM secretariat namwe gukora byo bururu barimba muhereza makuru gatari bwo isingiro barimba gikavaringa ba RDC no shanga ayine side RDC wisingiro na hemurana ahabwenci noza public rallies za candidates za ba NRM ningambira RDC wisingiro please style up NRM ne yabantu bona rekera kutekinga sides rekeraho kishikire hatora herezo za report ngo abantu babigire muri register oraho ta report RDC ngo sereze zimutse zatire Karuru bakemerera bahandika abantu baza polling station barinda register yabura kikabitse basanga ngo RC1 yasinga abakutaka batijire then RDC orahari ya report shikire waburwe mu kubaganisa abantu nyowe I am leading people abakurira ngo bino butakumatera umumpandoringa y'Akaruru isingiro I am writing to the president who is the chairman of the party notifying tango doy na timu yeyi ngo kiri isingiro ne kindi nimwenda kuro bushuma obukira abutwarebere buriya mwenda kwetera abantu kubatera kiboko because timuyija kuba rescuing when it is still are me I am not going to allow abantu bisingiro NRM kukore binte bari mbakwa tinkuza kukicereza whether what me and my team we have already refused what they are doing and we are going to fight this battle and it is a winnable battle. Secretariat ekwembera tango doy kora abeno basa kutebekana saka ruko busingi for example kutwaza kwandika tukugambere bizibe birwe muri isingiro ko no basa kwija okabisotinga to our satisfaction ahabwe njo umuntu nayisimba independent toro kubasa kunyibire mbuzi nkijo wawe nkastama nkakoza niwe ndi kureba urwanje rurya heru
ngakoze mu kibonka rya karone nyama kumbe wabaga imbuzi yanje abantu barakikiriza era tango doiro je kushanga resistance mpango munonga if you don't solve the problems tutakagire mu karuru. But me I'm saying if you can listen and solve those problems tango doy, people will not come back independent. For example, listen to the cries of the Singiro people. They are crying in Bagambra, they are telling you that the registrar is not doing the right thing. They are putting procedures aside and they are taking orders from one person. How do you employ agents of a candidate to be officials? So people shall not come here independent if the problems are solved before the NRM primaries. Hati buri muntu akore kibi kimugarukira. Iwe tareba abantu bakore bibi. Okaza abantu katera ukamanya ngo izoba tererabaho. Rabi izobe ryawe niwe kiyo kutwara ki ari kutera abantu. So ikingora kugambira umunyisingira ryoko. This time round umuntu akumanya ngo azinjire nko naza kutera umuntu. Rero mbwe nateho mugongogwe. We are going to refuse tuza kurwanira abantu bitu mpaka eshahe ya muheru. Tine muntu wanje kuza kwata kuteko muchomero nazo mukanashitama na riga cyaciro nabyama nga. Because that is the order of the day. Kwata abantu batera busho muchome kwata agents umuntu ndijo bakabirukanze ko imagine nyowe aha myaka yanje hari ibintu bitachikora. Konka ni umuntu wa myaka nshanje nesha. You are a candidate bakuvuga no muri tocho no yirukangane box yo bururu. Icyo kurebera ho no hakihe iminyeto. Ndi wathereza abantu eminye cyo kureberaho ekiri kubahereza amasiko ngo they can also do the right thing and achieve what they want. Manya okurabaho mu nsomu okwachivinga what you want. Chikumanyisa ngo kose miringo mibi. Basa kose miringo mirungi konka tufike ahito rukwenda. Abanyisinjo nimba hameza ngo kiboko terubaho twabatimukire twena. Nanye no muri gwanje ugata muri gwanje nyenka candidate ni imwe ahacharo cyanyu reba karukaza LC1. LC1 don't allow intruders. Waza katera shahina mwana mango go muntu wakaberebere tuwa amasha tuwa berere tuwa chenyanji, don't allow him on your polling station. That's what I can say about that.